आजादी का अमृत महोत्सव। मणिपुर खा नोंगपोक एशिया लमदमदा पिक्तकना मसेक मंगाल लैना सही लिसिंग अनि हेन्ना निंग तंबा लैबाक ओइना पालखिबा मालेमगी अरिब लैबाकसिंगी मनुंगदा अमनी। मणिपुरबु मतम सांगना निंग तंबा लैबाक अम ओइना ngaktuna थंबदा अइखोइगी नाटकी ओइबा मार्शल आर्ट्स थांग ता अमसुंग सरित सराटना चाउरबा थौदांग लौदुना लाखी। थांग ता तंबा हाइबसी मतम अदुगे ओइना नुपासिंगी तंगाई फदना तमद्रबा याद्रबा मही अमा ओइरमखी। ngasisu maitai singi thang ta si malemgi oina khwaidagi kuppa technique kaya yaurba martial arts khargi manung chanduna achouba phida ama kalli laibak asina ning tamlakpa sahi 63 surakpa azadi ka amrit mahotsav thauronga mari lainana ngasigi pungpham asida puduna lakchari manipur gi athauba subedar haikru zamba chaubuton gi wari। आजादी का अमृत महोत्सव। मणिपुरबु यक्नब लैबाक सिंगदगी ngaktoknanaba honabada मणिपुर की पोनी हाइबा अपिकप सगोल मखल असिगी चाउरब थौदांग लै। मैतेगी सगोल लानमिना चेनख्रबदी तानरुरनु हाइबा वाफम फाउबा हाइनब लैरिबनी। मरमदे मैतै सिंगी सगोल लानमिना माइ लैदुना हेक चेनखिबगा खुलै थुना हु तैरब अरंबाई लंगदुना मखोइदा तानरकपा यक्नबगी लानमिसिंगबु लाइन हाटप ngami। मणिपुर की निंग तंपुआरीदा अखोई सगोलना अचौब थौदांग लौबता नतना मालेमदा नोम नोमगी पामनब हेनगलक्लिबा सगोल कांगजै पोलो मणिपुरदगी हौदोखिबगी चाउथोकचबसु अखोइना फंगजरी। सुबेदार हाइक्रु जाम्बा चाउबतोन थांग ता अमदी सगोल कांगजै निंगथिन हाइबा निंगथौना चानबा असंग लानमी अमा ओइरम्मी। हाइक्रु जाम्बा चाउबतोन इंग 1915 खुराई अवांग कोंगपाल लाइश्रम लैकाइदा पोखी। सगोल अमसुंग थांग तागी लमदा थोइदोक हेंदोकना ममिंग लैखिबा एंग्लो मणिपुरी लान 1948 दा मणिपुर के निंग तंबा ngaknaba honabada achoubu thौदांग लौखिबा सुबेदार हाइक्रु जाम्बा चाउबतोनगी ngallingai पुनसिगी matangda mahaki masunupa खुराई अवांग कोंगपाल लाइश्रम लैकाइदगी हाइक्रुजम ड्राकुला खुमन्ना आकाशवाणी इम्फालगी इपाउ कांगबुदा असुमना फोंगदोकले। इबदोगी सबान अमसुंग फिबम हायरगदी हेग येंगबदा नुंगाइबा सकपम ओय हाइना अहलमनसिंगना हाइबिदम्मी। इबदोगसी वांगचावी कुचुंगवी अदुगा मसा मऊ फल्ली हाइना वारी ओइना लिबिदम्मी। इबदोगसी अंगांग ओइरिंगाइदगी हौना थांगता अमसुंग सगोल कांगजै यामना पामजना हौरखी। अदुगा वांगना हेक पोकचबा मचाइबुंगो हाइकुरजम तोनाकुट ओइरमबजु थांगता अमसुंग सगोल कांगजै तंबिदुना अफबा सानारोय अमा ओहलखी अदुगा लानमिसु ओहलखी। एंग्लो मणिपुर वार सोंग 1994 थोकपा मतमदा इबदो असि मसागी सही humphunitoi suraba ahalgi matam oirba misangni। matam aduda ibudo ase lanmigi subedar pham purami aduga ibudo asina hek poksaba machai bungo haikrujam tona kut hawaldar asisu awangi lanpham british-kina kohima kalamgi lanmisinga lanthengnabada saru yarami। इंग कुमजा 1948 की एंग्लो मणिपुरी लान थोखिबा मतम अदुगी ममांगदगी मणिपुरगा ब्रिटिश सिंगा मरुप मपांग ओइदुना अमना अमगी मतेंग पांगनदुना लाखी। इंग 1918 दगी 1923 फाउबा सही तरेत खुंताकपा मतमदा गंभीर सिंहा निंगथौना ब्रिटिश की मतेंग लौदुना अवासिंग मणिपुरदगी तांथोकलगा अमुक हन्ना मनिंग तंबा निंगथौ पानबा लैबाक ओइरखी। लैबाक अनिगी मरक्ता पॉलिटिकल एजेंट की ऑफिस हांगनदुना लेरखी। इंग 1934 की मतमदुदा मणिपुर की ब्रिटिश की पॉलिटिकल एजेंट असी मिस्टर ग्रिमवुड ना ओइरम्मी। चीफ पॉलिटिकल ऑफिसर ना मेजर एस मैक्सवेल नी अदुगा मतमदुगी आसाम की चीफ कमिश्नर ना मिस्टर क्विंटन ना ओइरम्मी। चंद्रकीर्ति महाराज की मसानुपा तरा पोकलम्मी। महाराज सूरचंद्रन निंगथौ ओइबा मतमदा पोकमिनदबा मचिन मनाव सिंगी मरक्ता अचान मिराई नाय हाइबा वाहौदगी सूरचंद्रबु मनाव इबुंग अंगौ सना अमसुंग जिला ngambana ahingda landabadagi चेनखिदुना कलकत्ता लैबा मतम अदुगी ब्रिटिश इंडिया की वाइसरॉय द वाकटकी।
mahakpu Tikendrajit ki kangbuna ningthau pham lokthok pire haiduna amuk hanna ningthau kubam hanjin hanna ba masung Yuvraj Tikendrajit pu phaduna dandi pinana ba wakat ki matamadu British singna Bharat amasung Burma animak makhoi gi loilam laingak ki makhada leiraba matamni Bharat amasung Burma gi marakta Manipurna ning tambalaibak ama oina khanduna leibasi British singna chathok chasin namadi khuchu khulai puthok pusinna singba tawbada chawna khudong chadaba mayok narami British singna Manipur bu phawduna satpada tax laurami lona satpa thengnaragana makhoi bu pharami Maramaduna British singna Manipur bu makhoi gi khubam nungda thamningduna asengba tanja ngaiduna leirami Tanjaduda ningthau pham taraba Surchandra gi wakat taraba matungda British na athubu warep ama lauduna Yuvraj Tikendrajit pu phananaba Assam gi Chief Commissioner Mr Quinton da sinarami Mr Quinton na British Landmi sing puraduna koireng sanat Tikendrajit pu phaduna loi thakinaba thorang torokhi Marup mapang oibagi khudong chaba lauduna Mr Quinton na maning tambalaibak oiriba Manipur da darbar anirak sinduna Tikendrajit pu phananaba hanaki adubu makhoi gi thorang adu mai paktabadagi Mr Grimwood pu ningthau Kulasandra gi manakta wari shananaba tharmi maduda Mr Grimwood na Yuvraj Tikendrajit ki thauna leiba hai singba kayabu thagatpaga loilana British ki makok thongba authority na Tikendrajit pu unaba pami hairami adubu ningthau Kulasandra gi maikei dagi ayaba pikhiramde madugi makha tarakpada English singma chanipan marputra mathoi gi March ki tang kulhumdoi gi ahingda jagoi ras sinbiyu Jagoi ras yenglaba matungda makhoi tamuromda chakhragadaubani haibadagi jagoi ras sinduna yenghallami jagoi ras yengbadasu Yuvraj Tikendrajit thorakhiramde madudagi marau chawrba British singna March kulhumdagi ahing nungai matung March kunmarigina anganba matamda Manipur gi konung oriba Kanglada Tikendrajit pu phananaba lonna landa salakhi madudasu Tikendrajit pu phaba phanglamde ahingi landa aduda konung amadi madugi akoibada leiba yambem laikai saikhom laikai amasung usam laikai na chingbagi yumsing loinamak mai thadok pirami amasung nupi angang yaungna mioi kunthra mari minungsi yauduna hatok piki pikliba angang sing phawba asak ko mai dalang sinduna hatkirami nong alak labada chikna wata naraba matungda British singi mathakta Manipur gi lanmina maikei mari dagi koishinduna nomai kapsilami nomai kapnabaduda British singi nomai maru loikhibadagi lan lepnanabagi damak Bengal khonglaga anguwa phiran paihenduna lan lepnabagi aiba serol ningthauda pirakhi asumna British singna marup mapang oibagi chana kanglon gi wangmada yamna thawai usittaba mawongda landarakpadu chawna maithi khirami British singna Kanglada landaba matamduda Subedar Haikru Zamba Chawbuton Tuliram galoinana Kangla gi kha thangba sanathong ngakpagi thodang panglammi ayuki pung mapan muk tarakpa matamduda mangsha tabam tonjaw jamandar laklaga Yuvraj Tikendrajit ki yathang puraga Chawbuton Subedar gi manakta laklammi Subedar Chawbuton bu Lanmi sing puduna mau tana chatlaga Manipur da sanglakpa British sing ngaknanaba masung lambi da British sing thengnarabadi phajinanaba tangai phadrabadi hatnanaba yathang pirami mahaka khongbu oinanaba chingmi kharasu chingmairong da ngaiduna leiribani haibiramki Subedar Chawbutona Jamandar Mangsha tabam tonjaw Subedar ningthaujamba chappa yankhoiba kut masanupa haigru jamba tona kut Subedar loitamba loinaduna lanmi mangaga punna khongsalami makoina chingmairong yorkpada lalup chingba chingsubam ningthauba Jamandar amasung lon phaunanaba chingmi khara leirami mathangi numit March 15 da makoi shakmai da thunglammi maphamduda Chief Commissioner Quinton na Manipur da lakpa matamda yamna thuna halakadaba oibana makoina purakpa potchai sing sangnanaba British ki habildar amana lusinglaga lanmi taragi kangbu ama thengnarami shakmai thana da leiringai da Yuvraj Tikendrajit ki khujek gyauba aiba siema yoruklami si adugi maroldi Kangla gi lan mai pakle aduna mafam singda British ki lanmi sing thengnarabadi phajingadabani haibagi yathang cheni matamaduda Subedar Chawbuton ga loina rakliba lanmisi subnagi tara mangarom tani Subedar Chawbuton na chappa Subedar thaduna British ki lanmi singdu khulai thadoktuna makhoida sangjarakna ba khangalami maduda British lanmi sing aduna yadabadagi nakan ani gi marakta nomai kapnarami tanjaduda maitai gi lanmi khara su thungladuna Manipur gi lanmi masing yankhai muk surami Manipur gi lanmi singna mafamduda laiba British ki banglo mai thadoklami British lanmi sing thawai hingna na sian khirami
अदुबु ब्रिटिश लानमी अनि दि फादुना कोनुंग पूननबा जमंदार नोंथोनबदा सिनरमलगा सुबेदार चाउबुतोन अमदि अतै लानमी खरा कैथेन मानबी तमना खोंसालमी असुमना सुबेदार चाउबुतोन यावबा मैतै लानमीसिंगना मखा ताना सुम लाकपदा अथेंगबा अहिंगदा मयांग खांगद यौरम्मी मखोइना मफमदुदा यौरकपदा नोंमै कापगी मखोलसु तारम्मी मदु ब्रिटिश की टेलीग्राफ सुपरिंटेंडेंट मिस्टर मेलविन अमसुंग महाक लोइनरकपा सिग्नलर ओब्रायन फाननबा नोंमै काप ओइरमखी थौदोक अदुदा ओब्रायन दि नोंमैना पांदुना सिरम्मी नानथोकलगा सेनखिबा ब्रिटिश सिंग थत्तुना फाननबा सुबेदार चाउबुतोना असांगबु कुटपु कारोंग थाना ताना चत्तुना पाउ पिरुनबा थारम्मी नोंग हेक गानबगा मार्च के तांग कुंतरुक्ता अतै नानथोखिबा ब्रिटिश सिंग थीदुना फाननबा सुबेदार चाउबुतोना लुसिंगबा लानमी कांगबु अमा मथंग मथंग चत्तुना कारोंगद थुंखी अमसुंग ममैदा माउद थुंखी असुमना सुबेदार चाउबुतोन अहल ओइजरबसु मंगोंद सिनरकपा सिंथा माइ पाकनबा होनखिबा मरैबाक निंगबा लानमी अमनी एंग्लो मणिपुरी लांदा माइकई अहुमदगी संसलखिबा ब्रिटिश सिंगी मखुत्ता मणिपुर न माइथीदुना इंग्लिश सिंग मचनिपान मरफुतरामाथोयगी अप्रैल की तांग 19 मणिपुर की निंग तमगी निमित ताखी ब्रिटिश की मखा पोनबा लेबाकमा ओइखी लान लोइरब मतुंगदा ब्रिटिश लैंगाकना लान अदुदा सरुक याखिबा अथौब कया फादुना वायल सथबा हौरखी मसिगी मतंगदा सुबेदार हैकुरजाम चाउबुतोन एंड हैकुरजाम टोना कुट मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट हैकुरजाम इबोटोमी खुमन्ना असुमना हाई इबुदो हैकुरजाम चाउबुतोन सुबेदार असे मयांग खांगदा ब्रिटिश की टेलीग्राफ ऑफिसर मिस्टर मेलबेली अमसुंग सिग्नलर ओब्रायन हाटपगी मरालदा अहानबा हेंग तोदुन हाटनबा याथंग अदु गवर्नर जनरल ना हुकुम अमा थोक्तुना मपुनसि चुप्पा लोइथानबा ऑर्डर ओंथोरखी ऑर्डर असिगी मतुंग इना चैचत तरागुहुमदोय लिसिंग मतनिपान मौद्रमाथोय इंगसिदा इबुदौ कलापानीदा लोइथाबिखी कलापानीदा लोइथाखी बसिंग अदु मखोइगी फादोकी मतम लोइरेदुना तांकक नायना थादोरखी इबुदो हैकुजाम्बा चाउबुतोनसु इंकुमजा लिसिंग अमा चमापन सुमना अमदा थादोरखी अदुबु मणिपुरदा संगबदी याहलमदे इबुदो असे वेस्ट बेंगोल की नोएडादा मपुनसी चुप्पा ओना अरोइबा फावबा मफम अदुदा लेखी हैकुजाम्बा चाउबुतोन सुबेदार अमसुंग हैकुजाम्बा टोना कुट मेमोरियल ट्रस्टना सही खुदिंगी मार्च की तारीख 23 असे इबुदो अनिगी मफमदा मखोइबु निंसिंगदुना मखोइगी मफमदा हैकल लेकत तमदुना चही खुदिंगी ट्रस्टना पांथोकचरई अखोइ इधौ अनिसिगीदा नतना मणिपुर की अतोपा लांद लेखिलबसुंग असिगी निंसिंग खुबमसे साबिनबा मणिपुर लेंगा की मफमदा नोलुना थमजरी ngasi malemda haurakliba mirol singna makhoi gi mapa mapu singna maraiba ki damak thawai thaduna ning tambabu ngaklambagi puari adubu ning singduna leibana leibak adugi magun lepagi padam ama oiri aikhoi gi lamdam manipur dasu haukiba sahi khara sida ipa ipu singna lauramba thodang sing adugi puari hangatna phakattuna leibak ki damak thawai katkiba athauba kaya gi wari haurakliba mirol singda paksanna khanganna ba thaurom kaya leptuna pangthok narakli अखोई अथौब इपा इपू सिंगना कथोखिब कयागी महीना ngasi अखोई इरमदम मणिपुर मसा मसु ओइहौरिबा अखोइना लैजब फंगलिबनी आजादी का अमृत महोत्सव मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल गी पाउ कांगमुनु पुथोकपा अखनब थौरम मणिपुर गी अथौबा सुबेदार हैकुरजाम चाउबुतोन लोइजरे अनौबा अथौबा मगी वारी ग लोइनना मथंगी नोमाइजिंग नुमित की पुंगफम मसिमक्तदा अमुक हन उनरसी थौरमसिगी अइबा थोक्सोम जोगेंद्रजित न्यूज एडिटर AIR इम्फाल थौरम पुथोकपा गिन गांगते असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज AIR इम्फाल तेंगबांगबा सोइबम सुरसान सिंह लांथोक सखिबा nganngom kiran।